Halo paralog baro sa season part ngapadiang subhaya pi syakan onston partner channel te kamba ngalaju upload kitu ki video ba syakmat nado kitu ki part 1 part 2 part 3 terter pa kumno banyak kali te ahang ne ngalayo iwi paralog ikwa banyak kali ila kontak yang haki comments te kumta ma iru ila persang pat ila nya hi mentah ini ru man basdang impaktif ndai manta pade suki kade lingba kajing trace tom jong i kajing kongo kajong i minta ilala pan ya surong wala ide iken theiru makana lada ikwa hi pan namar baro na jong ikwa hi pan nya kali le se banang te me iru menta ila trace tom tilala hi pan ya ha surok tangba impala pat pan ya state kumbalong kiwe namar ba kano hi ka kam dei ka basuk bangin le kloi la ne bangin le kum ki bala nang bha ngai ngin ya suki hadu pandar la bha bat pandar nang bha te kumta parlok khulei sibun ya kaching kersan ka jong phi watla kat ibor ru ngin pen i kat pala pa kumno panikai lene kumno punwandur syapang panya kali kumta parlok khulei sibun ngin sap pen i pat next video parwarnum klet pat ban share like and subscribe khulei sibun khulei 1000 ngo